Sinoć sam vam obećao ovu sliku, znači potpisivanje novog ustava Evropske unije, i kao što vidite on je potpisan u jednoj prostoriji u kojoj se nalazi bronzana statua Pape Inocentija X. Dakle, vrlo ovako simboličan događaj i slika. I ja sam sinoć pokazao da ovih 12 zvezda, da stvari tumačenje Rimokatoličke crkve jeste da ona žena iz Otkrivenja koja ima venac od 12 zvezda na svojoj glavi jeste Marija, i prikazao sam vam slike Marije koja ima taj venac sa 12 zvezda i tu plavu boju, i pokazao sam vam zastavu Evropske unije koja je u stvari, čisto da vidimo odakle poreklo. Interesantno da je Jovan Pavle II izgovorio nešto vrlo interesantno. Kaže on, osnovni problem koji oba modela, kapitalizam i komunizam, jer to govori u ovoj knjizi Ključevi ove krvi, koju sam više puta spomenuo i večeras ćemo je spominjati, kaže, oba ova modela predstavljaju za novi svetski poredak, odnosno problem koji oba modela predstavljaju za novi svetski poredak je u tome što nijedan od njih nije utemeljen na moralnim zakonima ljudskog ponašanja koje je Bog otkrio. Ako se sećate, čovjek po imenu Malahija Martin napisao je knjigu Ključevi ove krvi, i on u stvari podnaslov knjige je borba Jovana Pavla II za dominaciju nad svetom sa Gorbačovim i kapitalističkim zapadom. I Papa u stvari tvrdi da ni kapitalizam, ni komunizam ne mogu da budu vođe u novom svetskom poretku. Zato što nijedan ni drugi nisu utemeljeni na zakonima odnosno za zakonima ljudskog ponašanja koje je Bog otkrio. Šta u stvari treba da se dogodi? Treba srušiti i komunizam, je li tako? A mora pasti i kapitalizam. Da bi na scenu stupio neko ko će voditi taj novi svjetski poredak onako kako je to Bog otkrio, kako Jovan Pavle ovdje piše. Malahija Martin kaže u svojoj knjizi: Papa ne vidi sebe kao jednog od lidera, nego kao onoga koji u skladu sa položajem koji zauzima treba da bude vrhovni verski i politički autoritet u svetu. Dakle, vidite, ja ono što vam govorim, ja ne govorim iz neke svoje pameti, razumete? Ja sve što vam kažem, sve je neko zapisao, a ono što je meni ovdje zanimljivo, to je da ovo dolazi iz pera čovjeka koji je rimokatolik, koji pripada jezuitskom redu. Dakle, vidite, ovdje se radi o, kao što smo rekli, nekome ko treba da bude ne samo verski autoritet, i mi bi očekivali njega da on rešava pitanja vere, i mi ne pravimo pitanje kada on se sastaje sa verskim poglavarima, ali ne, njegov cilj je da bude i vrhovni politički autoritet u svetu. I evo nekoliko tekstova koji će nam pokazati kako se u stvari razvijao taj odnos između Sjedinjenih država i Vatikana. Sjedinjene države i Vatikan, kaže, već rade na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Godine 1982. održan je privatni sastanak između pape Jovana Pavla II i predsjednika Ronalda Reagana, i ubrzo posle toga američki poslanik stigao je u Vatikan. Ali vidite, u vreme Ronalda Reagana, kaže, održan je privatni sastanak i odmah nakon toga Reagan šalje svog ambasadora u Vatikan. Prethodni predsjednici pokušali su da učine isto, ali njihovi pokušaji uvek su označavani kao neustavni. Ipak predsjednik Reagan je to ostvario bez obraćanja Senatu ili Kongresu. Dakle, vidite, a pokušaj da Sjedinjene države pošalju svog predstavnika u Vatikan, kaže, bio je neustavan. Dakle, po ustavu Sjedinjenih država oni nisu mogli imati ambasadora u Vatikan. A evo, kaže, Reagan je to uradio bez da se obratio Senatu ili Kongresu. Evo ovdje vidimo Reagana i Jovana Pavla II. Kao odgovor na zabrinutost Vatikana, Reaganova administracija se složila da izmeni svoj program strane pomoći da bi se uskladila sa crkvenim učenjem o kontroli rađanja. Interesantno, od tog vremena pa sve do naših dana američka administracija sluša Vatikan. Kada je 4. oktobra 1995. godine Jovan Pavle II prvi put došao u Ameriku, odnosno u Sjedinjene države,
on je izgovorio sljedeće reči, dakle na aerodromu kada je bio dočekan. Kaže, ovo je zemlja velikodušnosti, čiji je narod uvek bio brz da pruži ruku prijateljstva. I sad je to nešto vrlo zanimljivo. Mi znamo da to nije tako iz istorije. Ali evo vidite šta kaže Papa Jovan Pavle II. Svet zapravo prolazi kroz proces duboke transformacije. Posle događaja iz 1989. on tu misli na pad Berlinskog zida i pad komunizma, uloga Sjedinjenih Američkih Država u svetu je dobila novo istaknuto mesto. Evo, ja ne znam da li treba neko veće objašnjenje onome što smo čitali u 13. glavi Otkrivenja. Dakle, vidite, svesno ili nesvesno, sami akteri tih događaja zapravo ispunjavaju ova proročanstva. Vidite, ovdje u ovom slučaju predstavnik papstva, dakle, tadašnji papa veliča Sjedinjene Američke Države i kaže da Sjedinjene Američke Države treba da dobiju novo i istaknuto mesto. Kaže, danas u našem svetu mnoge države i narodi gledaju u vas kao glavni uzor i obrazac za sopstveno napredovanje u demokratiji. Drugim rečima, šta kaže Jovan Pavle II? Ceo svet je upro svoje oči u Ameriku i hoće da imitira američki stil života, američku demokratiju, tako? I evo ovdje vidite znači jednu sliku koja je isto tako vrlo čudna i u isto vrijeme i simbolična. Dakle, 3 američka predsjednika kleče na svojim kolenima pred odrom pape Jovana Pavla II. I ovo je nešto što u stvari treba da šokira svakog čovjeka koji u stvari malo poznaje istoriju hrišćanstva. I ono što mi sigurno možemo reći na osnovu svega što se događalo, a to je da su oni bili veoma bliski prijatelji, ne samo bliski prijatelji, nego da su sarađivali u stvarima koje su se ticale svetske politike, ekonomije, religije i tako dalje. Ovdje vidite bivši predsjednik Bush i novi papa, znači koji je isto tako posjetio Sjedinjene Države. Evo nekoliko slajdova. Ovdje je zanimljivo, ovo je od pre nekoliko dana sam pronašao u jednom stranom časopisu na internetu. Dakle, ovo je slika koja je prikazana, evo sad ćete vidjeti tekst. Znači, ja sam ga namjerno ostavio na engleskom jeziku jer je tako i izvađen. Znači, to je od 14. decembra. Znači, pre nekoliko dana se ovo dogodilo. Kaže, George Bush je sreo papu i kaže, njihov razgovor u stvari tekao je u tom pravcu da George Bush u stvari hoće da se obrati u katoličanstvo. I to je sad opet jedan zanimljiv detalj. I kaže, postoje priče, glasine o tome da znači da će slediti ono što je uradio Tony Blair, koji se obratio u katoličanstvo. Vama je poznat Tony Blair jer naše vesti su bile prepune priča i o jednom i o drugom čoveku. Dakle, vrlo zanimljivo. Predsjednici, premijeri, šta god da su u državama koje su protestantske države, odlučuju da se obrate u katoličanstvo. Šta se to zbiva? I evo na ovoj slici vidimo sadašnjeg predsjednika Obamu u posjeti Vatikanu. 2004. godine, kaže, Papa Jovan Pavle II. Je dočekao Novu godinu u četvrtak, ponovivši svoj poziv za stvaranjem novog svjetskog poretka koji se zasniva na poštovanju čovjekovog dostojanstva i jednakosti među narodima. Dakle, vidite, Papa Jovan Pavle II. Nikad nije odustajao do kraja svog života od svog cilja. Šta je njegov cilj bio? Novi svjetski poredak. Naša večerašnja tema je novi svjetski poredak. I kada vi slušate u novom svjetskom poretku ili čitate, uglavnom se spominju neke grupacije ljudi koje ću ja večeras spomenuti, ali malo ko spominje papstvo. Moje lično uverenje na osnovu onoga svega što sam ja pročitao i na osnovu biblijskih proročanstava pre svega jeste da glavnu ulogu u stvaranju tog novog svjetskog poretka igra zapravo Vatikan, odnosno papstvo. I evo sada jednog zanimljivog citata iz knjige
Malahije Martina, ključevi ove krvi koju već nekoliko puta spominjemo. Pogledajte ovaj tekst, ovo je jako važno. Kaže on ovako: hteli ili ne, spremni ili ne, svi smo mi uključeni u globalnu utakmicu. Međutim, mnogi od nas nisu takmičari. Mi smo oni koji zalažemo sebe. Jer takmičenje je oko toga ko će osnovati prvi jednosvetski sistem vladavine koje je nekada postojao u društvu naroda. Radi se o tome ko će držati i imati suverenu vlast, dvostruku moć autoriteta i kontrolu nad svakim od nas pojedinačno i nad svima nama zajedno kao zajednice, na svih 6 milijardi ljudi. Koja je to dvostruka vlast? To je verska i politička vlast, tako? Dakle, Malahija Martin piše i kaže: vodi se globalna utakmica, po znacima navoda, kako se on izrazio. I kaže, ostaje da se vidi ko će imati vrhovnu vlast. Ko će imati taj dvostruki autoritet i ko će imati kontrolu nad svakim od nas. A vi ćete nešto kasnije vidjeti da jedan od ciljeva novog svjetskog poretka u svetovnim okvirima jeste i kontrola nad svakim pojedincem. Kako će se ostvariti ta kontrola, nešto više ćemo reći o tome. I sad ono što je meni zanimljivo, znači on svoju knjigu piše 1991. godine i kaže on ovako: oni koji imaju manje od 70 godina vidjet će makar osnovnu strukturu vladavine novog sveta. To nije ništa drugo nego novi svjetski poredak, dakle to je ista terminologija. Oni među nama koji su ispod 40 sigurno će živjeti pod njenom zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću. Dakle, budući da u to vrijeme sam ja bio ispod 40, to znači za mene da ću živjeti u tom sistemu, a vi sad proračunajte otprilike vaše godine pa da znate šta će biti sa vama. Ali, pazite, ova izjava dolazi iz pera jednog vrlo upućenog i ozbiljnog čovjeka, dakle koji zna šta se događa u svijetu, koji je očigledno bio blizak papi Jovanu Pavlu II, koji zna, upućen je ono što se događa u političkim i verskim krugovima, i evo šta on kaže. Dakle, vidite, novi svjetski poredak nije ništa novo. Recimo, Niccolo Machiavelli u svojoj knjizi Princ 1513. godine pisao, kaže: ništa nije teže isplanirati, ništa nije problematično što se tiče uspjeha, niti opasnije da se kontroliše od kreiranja novog poretka stvari. Dakle, isto tako na toj famoznoj novčanici od $1, verujem da ste čuli svu tu priču, a na poleđini dolara imate nešto što se zove veliki pečat Amerike. Dakle, radi se o tome da su osnivači Sjedinjenih Američkih Država zapravo imali taj pečat koji se kasnije pojavio i na novčanici od $1 i znači kada se svi ti simboli rastumače, onda vi dobijete nešto vrlo interesantno. I evo ja ću samo u nekoliko rečenica spomenuti. Dakle, sa leve strane ovdje ćete vidjeti jednu piramidu koja je nedovršena i gore ćete vidjeti u trouglu sve videće oko koje ima sunce oko sebe. Znači, ovo sve videće oko je još u egipatskoj religiji predstavljalo Horusa. Vidjet ćemo njihova značenja. Sa desne strane nalazi se jedan orao koji je sav u simbolici broja 13. I evo ovdje objašnjenje, znači oko koje sve vidi je u stvari oko Lucifera ili Horusa prema egipatskoj legendi. Zatim latinske reči koje se nalaze ispod piramide, dakle jesu novi svjetski poredak, mogli bi prevesti kao tako novus ordo seclorum ili novi svjetski poredak. Sa desne strane, kao što smo rekli, je slika orla sa raširenim krilima. Inače, orao je simbol najznačajnije svjetske masonske lože, takozvanog škotskog obreda, i kao što vam je poznato, na mnogim zastavama današnjih država postoji orao, tako? Također, znači taj broj 13, znači imamo 13 strela u orlovim kančama, 13 pera na orlu i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedan od natpisa koji se nalazi iznad tog svevidećeg oka
jeste, kao što ovdje vidite, na latinskom jeziku s leve strane, a neki ga prevode, kaže, on ceni naše znanje. Vi ćete kasnije vidjeti da postoji jedan drugi prevod ovog izraza i također postoji 13 slova i u ovom izrazu. Orao ima 13 listova i plodova, 13 pruga u štitu, 13 strela, 13 slova, 13 zvezda iza orlove glave, 32 duga pera na desnom krilu, u stvari predstavljaju 32 stepena u slobodnom zidarstvu. Evo nekoliko samo reći o iluminatima, oni se također spominju kada je u pitanju novi svjetski poredak. Vrlo zanimljivo, iluminati su osnovani 1. maja 1776. godine. A vi znate da se do skoro na našim prostorima slavio 1. maj, je tako? Zašto se slavio 1. maj? Praznik rada. Međutim, 1. maj je u stvari dan osnivanja iluminata. Inače, čovjek koji je osnovao iluminate bio je Adam Weishaupt, inače bio je jezuita i profesor kanonskog prava, dakle rimokatoličkog reda jezuita. I evo, postoje neki koji u stvari smatraju da iznad čitave te strukture novog svjetskog poretka i stoje zapravo iluminati koji na neki način kontrolišu i bankarske grupe i tajna društva i političke grupe i kako bi rekli ove obavještajne službe i religijske grupe i grupe za edukaciju i tako dalje, da ne idem ja sad u detalje te priče. Isto tako i Adolf Hitler je hteo da uspostavi nešto što se danas naziva novi svjetski poredak i u jednoj od svojih govora on je također upotrijebio izraz moj novi poredak. Dakle, ovdje ga vidite kako se rukuje sa rimokatoličkim sveštenicima. Inače, interesantno je, postoji jedna knjiga koja se zove Hitlerov papa i prevedena je na naš jezik, znači ne znam da li može da se negdje kupi, nisam je dugo viđao. Dakle, čovjek koji je bio u vrijeme kada je Hitler došao na vlast, koji je bio kardinal u Njemačkoj, kasnije, vrlo interesantno, još u vrijeme Hitlera, u vrijeme Drugog svjetskog rata, on postaje papa Pije XII. I zato je čovjek napisao knjigu koja se zove Hitlerov papa. I evo ovdje vidimo Browna, bivšeg premijera Velike Britanije, koji poziva na novi svjetski poredak da se spase svijet. Dakle, jedino novi svjetski poredak može spasti svijet. Jedan od najpoznatijih istraživača reda iluminata, osoba po imenu Nesta Webster, evo kako je sumirala, znači, ciljeve. Šta je glavni cilj iluminata? Ukidanje monarhije i svih redovnih vlasti, ukidanje privatne svojine, ukidanje prava na nasljeđe, ukidanje patriotizma ili nacionalizma, ukidanje porodice, to jest braka i moralnosti, i uvođenje društvenog obrazovanja dece, ukidanje svih religija, odnosno ukidanje zvaničnih religija, uspostavljanje jedne nove religije. Vrlo interesantno kada uporedite ono što je Weishaupt pisao, dakle mnogo ranije, sa onim što se danas govori o ciljevima novog svjetskog poretka, vidjet ćete da su u stvari ciljevi isti. I mi u stvari ćemo vidjeti da mnogo toga što je on zagovarao zapravo se i dogodilo. A veliki broj monarhija u istoriji je zapravo od tog vremena i ukinut, iako su neke i ostale. A evo, kada čitate o novom svjetskom poretku, onda ćete vidjeti, kaže, šta je cilj. Ja sam ovdje izvadio neke stavke koje se mogu to pronaći. Dakle, jedna svjetska vlada, jedna banka, jedna valuta, jedna vojska, jedna religija i totalna kontrola svakog pojedinca. Ako gledate vesti, vi ćete svaki put moći čuti bilo šta o ovome o čemu se ovdje govori. Kada se govori o tim kreatorima novog svjetskog poretka, obično se spominju neke organizacije kao što su Bilderberg grupa, Trilateralna komisija, Komitet 300 i tako dalje. Ja neću da zalazim u ovu priču. Moje lično uvjerenje, ja sam već rekao da je glavni zapravo igrač u cijeloj priči Vatikan. I kao što sam rekao, to nema veze sa milijardu i 200 milijuna rimokatoličkih vernika. To ima veze sa političkim i vjerskim sistemom koji hoće da dominira svijetom. Evo nekoliko samo citata. Dakle, ljudi koji su igrali veliku ulogu u savremenoj istoriji,
Dakle, čovjek koji je bio direktor Svjetske zdravstvene organizacije, on je pisao da bismo stigli do svjetske vlade, neophodno je iz svesti ljudi ukloniti njihov individualizam, odanost porodičnoj tradiciji, nacionalnom patriotizmu i verskim dogmama. Dakle, vidite, to je bilo otprilike 50. godina. A ono što mi danas možemo vidjeti, a to je da ovo zaista se ostvaruje pred našim očima, na sve moguće načine postoji pokušaj da se to uradi. Isto tako, jedan od poznatih ljudi je u svojoj knjizi pisao: svjetski poredak bez svjetskog zakona je jedan anahronizam. Pošto današnji rat znači uništenje civilizacije, svijet koji propusti da uspostavi vladavinu zakona nad nacijama, državama, ne može još dugo postojati. Mi živimo u opasnom periodu prelaska iz ere punog suvereniteta nacije države u eru svjetske vlade. Ovaj isti čovjek kaže ovako: imat ćemo svjetsku vladu, svidjelo se to nama ili ne, konsenzusom ili silom. Da li se sjećate šta je rekao Malahija Martin? Kaže, svidjelo se to nama ili ne, doći će svjetska vlada. Kaže, u sljedeće 2 decenije, čovjek koji je bio u Nixonovoj administraciji 72. godine, kaže, u sljedeće 2 decenije, što bi značilo negdje 92. godine, bit će uspostavljen institucioni okvir za svjetsku ekonomsku zajednicu, kada će aspekti suvereniteta biti preneseni na nadnacionalnu vlast. Približavamo se tački na koji će jedina efikasna skala za operacije od iole većeg značaja biti globalna skala. Lokalne države moraju biti lišene svog suvereniteta i podređene suverenitetu globalne svjetske vlade. Smatram da će svjetska država još uvijek imati potrebu za naoružanjem i policijom i da će svjetska vlada morati da pod svojom komandom ima dovoljno sile kojom će biti u stanju da nametne mir. I evo jedan od najpoznatijih ljudi, Henry Kissinger, u članku Novi svjetski poredak, našao sam ga u Glasu javnosti 26.11.2009. Dakle, autor ovog članka izdaje ono što je Kissinger rekao. Kaže, čak i najimućnije zemlje susreće se sa oskudicom resursa. Svaka zemlja će morati da redefiniše svoje nacionalne prioritete. Nadir postojećeg međunarodnog financijskog sistema koincidira sa simultanim političkim krizama širom planete. Nikad se nije toliko transformacija dešavalo u isto vrijeme u toliko različitih dijelova svijeta i nikad rezultati promjena nisu bili globalno prisutni. Alternativa novom međunarodnom poretku je haos. Dakle, šta kaže? Ili haos, ili ćete živjeti u haosu, ili ćemo uspostaviti novi svjetski poredak. Nema srednjeg puta, tako? I on kaže, u svetlu skorašnjeg samita u Kopenhagenu, na kojem će se udariti formalni temelji novog svjetskog poretka, prenosimo deo zapisa Henrya Kissingera, njemačkog Jevreja i tako dalje, koji je, kaže, slušaju ga svi. I on kaže ovako: financijska i politička kriza su u stvari blisko povezane. Delom pošto se tokom perioda izobilja stvorio procep između ekonomske i političke organizacije svijeta. Ekonomski svijet je u tom periodu globalizovan. Vidite koliko oni koriste globalizacija, globalno. I to ćete stalno čuti. Njegove institucije dobile su globalni dohvat i operisale su po načelima koje su podrazumevale samo regulišeće globalno tržište. Međunarodni red neće postojati ni na političkom ni na ekonomskom polju dok se ne pojave opšta pravila po kojima će zemlje moći da se orijentišu. Dakle, vidite, mora se uspostaviti jedan sistem vlasti da bi se u svet uveo red, u ekonomiju i u sve drugo. I evo nekoliko samo riječi, ja ću brzo preći preko ovih slajdova. Dakle, financijska kriza o kojoj ste verovatno slušali posljednje 2 godine i dan danas se govori. Kaže, Soros je izjavio da na svet nalazi se na pragu najozbiljnije financijske krize kakva nije do sada zabeležena u istoriji ljudskog društva. Dakle, prenosi ruski sajt. Soros je upozorio da je savremeni svjetski financijski sistem ozbiljno narušen, iako vlade vodećih zapadnih zemalja nastoje da preduzmu mere koje bi se ekonomska kriza poput velike ekonomske depresije s početka 30. godina izbegla.
Sad nešto zanimljivo. Dakle, šta je bio cilj te ekonomske krize? Da li je ona došla slučajno? Evo sad ćete vidjeti šta kaže francuski predsjednik. Kaže, on je ponovio i predlog da do kraja godine bude organizovan skup šefova država na kome bi bile analizirane posljedice sadašnje ekonomske krize i načini da budu reorganizovani svjetski i financijski monetarni sistem. Zašto su proizveli krizu? Da reorganizuju svjetski monetarni sistem. Zašto? Da uspostave jednu banku, jednu monetu, jedno tržište. Kaže Sarkozy, promijenit ćemo sistem. Kazao je Sarkozy, naglasio da lideri EU zahtevaju summit o novom svjetskom financijskom sistemu do kraja novembra. Nijedna financijska institucija ne sme da bude van čega? Prismotre. Evo još jednog članka, super vlada. Jedan od glavnih savjetnika francuskog predsjednika detaljnije je razradio ovu Sarkozijevu ideju i predložio da se osnuje planetarna ekonomska vlada ili svjetska supervlada. Osim članica grupe 8 najrazvijenijih zemalja, u svjetsku vladu bi trebalo da uđu i Kina, Indija, Brazil i niz afričkih zemalja. Dakle, evo, to je otprilike osnovni zadatak globalne supervlade, treba da bude usvajanje novog Bretton-Woodskog sporazuma. Tim sporazumom postignutim 1944. godine u Sjedinjenim državama postavljen je temelj ekonomsko-financijskog ustrojstva svijeta nakon završetka Drugog svjetskog rata. I evo sada na kraju, htio sam da vam pokažem nekoliko slajdova. Dakle, svi ti ljudi koji su, ajde da kažemo tako, glavni igrači, da se izrazimo kao Malahija Martin u toj utakmici, ajde da malo pogledamo neka njihova pojavljivanja u javnosti, neke slike koje možemo vidjeti. Ovo sam vas sinoć pokazao, tako, Clintona, sa ovim malim rogovima, tako. A ovdje imate Busha koji u stvari pozdravlja pozdravom koji su koristili nacisti, tako. Ovdje imate predsjednika Obamu koji upotrebljava jedan znak, ja ne bi da ga pokazujem, nadam se da ga vidite, tako? I evo vidjet ćete ovdje i George Bush koji isto, i njegova ćerka i članovi njegove porodice koji na pojavljivanjima pokazuju iste te znake. A evo iz rečnika simbola, znači objašnjenje ovog znaka. Dakle, đavolja trijada je znak raspoznavanja među satanistom i vešticama. Sotona ili Pan nazvan rogatim bogom i zato se ovaj znak rukom u stvari pravi tako da liči na rogove, tako. Dakle, čiji su ovi ljudi predstavnici? Kakav oni u stvari to poredak prave? I evo vidite, ja sam samo neke slike uzeo, dakle ovi ljudi slušaju muziku koja se zove heavy metal, znači oni koriste taj znak, vidite imaju na majicama i tako dalje, ali ih pokazuju rukama. I sad se postavlja pitanje kakve veze ima Bush i Obama sa heavy metalom, tako. Dakle, ovdje vidite isto tako statuju jednog pape koji pokazuje taj znak tri prsta, ovdje vidite Busha koji isto tako pokazuje tri prsta, tako. Dakle, evo rečnik simbola objašnjava, još jedan gest rukama je gest blagosiljanja. Senka predstavlja Sotonu, ta senka prema satanistima predstavlja simbol proklinjanja u stvari, i papa često pokazuje ovaj znak naročito kada daje blagoslov. Dakle, ovo je iz knjige Rečnik simbola preuzeto. A na ovom slajdu vidite ljude koji su zapravo pripadnici jednog društva koje se zove Lobanja i kosti, i ovaj prvi s leve strane od sredine je zapravo George Bush mlađi, iz mlađih dana. I sada ovdje vidite jedan zanimljiv slajd gdje Papa Jovan Pavle II pokazuje također jedan znak. Dakle, on na oči stavlja, ajde da ja sad to ne imitiram, vidite kako izgleda. Međutim, ovaj znak u stvari prema rečniku simbola, znači pravi se krug uvek znači Bog sunca ili sunce, i u stvari ovaj znak u simbolici Freemasona znači traženje više svetlosti od Boga sunca. Iluminati u stvari koriste ovaj znak kao znak odobrenje božanskog kralja.
odnosno za dolazak gospodara svetlosti, što je u stvari Sotona ili Lucifer. I ovaj znak u stvari znači on odobrava naše napore, što je identično onom što je prikazano na dolaru, gdje smo mi malo pre preveli drugačije, ali suština priče je on odobrava naše napore. Ko je to on? To je Sotona ili Lucifer. Evo vidite predsjednika Francuske koji pokazuje isti taj znak. Dakle, nije ga stavio na oko, ali ga isto pokazuje sa jednom ili dve ruke. Ovdje vidite čuvene Beatlese, Paul McCartney koji pokazuje isti taj znak, a ovdje vidite Johna Lennona koji pokazuje onaj znak sa rogovima. Ali evo vidite otprilike da su i oni bili uključeni u celu tu priču i ova pevačica ovdje je danas vjerojatno najpopularnija pevačica koja se zove Lady Gaga. Znači svako njeno pojavljivanje je šokantno, a evo vidite na ovom slajdu ona koristi isti taj znak. Dakle, znak Boga Sunca, Lucifera, i mi u stvari možemo vidjeti ko stoji zapravo iza njene muzike i pojavljivanja. Nažalost, mnogi mladi ljudi su fascinirani njom i njenom muzikom, a evo zapravo vidimo kome ona služi. Ona to ne krije uopšte. Svojom pojavom, muzikom ona ne krije i znacima ona ne krije kome služi. I evo jedne pesme od Beatlesa. Znači, John Lennon u toj pesmi peva ništa drugo nego o novom svjetskom poretku. I on kaže ovako: zamisli da nema raja, nije teško ako probaš, pod nama nema pakla, a gore samo nebo. Zamisli da svi ljudi žive samo za danas, zamisli svet bez država. Otkud to Johnu Lennonu? Pa to je, čitali smo, tako? Oni koji hoće da izbrišu granice i da naprave jedan svet. Ništa za šta ćeš ubiti ili umreti, ali nema ni religije. Zamisli da svi ljudi u miru žive život svoj. Možeš da kažeš da sam maštar, ali nisam jedini. Nadam se da ćeš nam i ti prići i da će svet biti jedan tada. Šta on poziva? Mlade ljude, onih generacija, vjerojatno i danas koji slušaju. Dakle, možda ti misliš da sam ja sanjar u jednom svetu gdje nema religija, gdje nema granica, ali nisam ja jedini. Ali ja se nadam da ćeš nam se ti pridružiti jednog dana. Zamisli da nema svojine, ako se sjećate, sve ono što je Weishaupt govorio, sve isto peva Lennon u svoj pesmi. Zamisli da nema svojine, ni sebičnosti, ni gladi, samo bratstvo veliko. Zamisli da svi ljudi dele ovaj svet. Možeš da kažeš da sam maštar, ali nisam jedini. Nadam se da ćeš nam se i ti pridružiti. Ovdje na ovom slajdu vidite Tonija Blaira, za kog smo rekli da se obratio u katoličanstvo, tako? I ovdje se rukuje sa papom Benediktom XVI. I ako primjećujete ovdje jedan specifičan pozdrav, znači naša tema je večeras bila novi svjetski poredak. I ono što smo htjeli da vidimo večeras, a to je ko su glavni akteri u tom novom svjetskom poretku. I evo ja ponavljam još jedno moje uverenje na osnovu svega što sam ja iščitao i pogledao, jeste da, i kao što smo čitali u više citata, pogotovo u knjizi Malahije Martina, dakle da je papstvo u stvari glavni igrač i kao što ste vidjeli, cilj papstva jeste da čitav svet pokori pod svoje noge, tako? I sve ovo što se događa zapravo u političkom svetu ide zapravo u tom pravcu, stvaranju jednog poretka koji neće samo biti politički nego i verski, pod jednim poglavarem, a to je papstvo.